La banyak kenduk biang Cristiano Ronaldo Pyrshah ya Lionel Messi. Kini gi arngut ki player bekensai tam jong ke pertai ki balabat ya kini kanam hadu kumba Shaphang nem tam Lionel Messi badu Cristiano Ronaldo. Messi ubalayo benra adu nyausin ya ke khusnam Ballon d'Or bad tang buyo benra ya kini ke khusnam ke bahe tam jong ke jingle kai football Henry Messi ulayarap ru ban penjob Copa America ya kari Argentina kumjuru ulayarap ban wanra biang ya ke World Cup trophy sya Argentina hadin live rusnem. Pada bangi Pyrshah Cristiano Ronaldo ulayo banra hadu sansin ya ke Ballon d'Or award. Sebab ulayarap ru penjob Eurocup ya ke Portugal haus nem jar kan riu. Bad gane gede ke sin ke baningkong baka Portugal kan job ya ke Eurocup. Kide ki arngut kide ki player ki baju pensyukshit ya ke jingle kai El Clasico jong ke La Liga. Bad kumjuru haka Champion League jong ka deuba Europe kabadai ka League Football ka bahet tam haka perthei. Kini gi arngut Messi per Ronaldo kia kendu nengkong dei haka semi-final jong ka Champion League haus nem hajar pra. Haka ni jingile kai ban nengkong jong kini gi arngut Cristiano Ronaldo dangile kai naka Manchester United kat bau Lionel Messi uile kai naka Barcelona. Badai haus nem hajar kendai Cristiano Ronaldo la lek penyeso Schalke Real Madrid. Bad kani jing lek penyeso jong Ronaldo Schalke Real Madrid kat kala penyesung shit ya ke jing lek kai El Clasico hapreng ka Real Madrid Pyrshah ya ke Barcelona. Andai dei hagal yur jong snem hajar khat pra Ronaldo ubadai player kensai jong ka Real Madrid la lek penyeso no Schalke klub Itali ke Juventus hagador ka bashispa kanyo million US dollar. Bat kani ke jing mi no jong una ka Real Madrid kala penlong ya kini ki arngut bagin jingai iwei pat bat kumjuru kala penlong ya ka jing lekai El Clasico klem Ronaldo. Walau Cristiano Ronaldo mi lekai shu na ka Real Madrid Henry kini ki arngut kidang ya kendu haga jing lekai Champion League. Badai haus nem hajar pawai hagador ka bashispa saw million US dollar haki Arsenal Messi ulalek penyeso no yalade syaka PSG baru haban mi no naka klub ka ba uju elekai nadu dangrit rengkat bat ki umat. Kani jing mi no jong Messi kala penlong ya jing lekai La Liga bat ka El Clasico kaban yale kai klem Messi hadin kumba Shaphang nem tam. Bad hauju snem Ronaldo ulalek penyeso no yalade syaka Manchester United. Bad kani ke jingkan rea klub no jong Ronaldo kadang penjingai susu ya kini ki arngot bakini lekai Pyrshah iwei pan. Namar ka Manchester United ka klem yo rung syaka Champion League kat baka PSG kaya lekai haka Champion League. Bon gi pai ba nong Christian jong kini ki arngot ki kmi lenti bagini ki arngot kini kendu biang haka final World Cup jong stem hajar PUR. Henry ke jing nut jong ki pai ba kala kelak kempong hadin baga Portugal kala sya penlim haga quarter final Pyrshah ya ke Morocco. Badai shwaban kod usnem hajar PUR ke jing lekai jong Ronaldo ha Europe kala poino sya ke bekut haki Arsenal shiteng hadin bala penna ba Cristiano Ronaldo ula penyeso no yalede sya ke klub jong ke deuba Asia ka Al Nassr ka badai ka klub jong kari Saudi Arabia ka lekai haka Saudi Pro League. Hagador ka ba arspa million US dollar haka shisnem. Henry ka ba sneu tenat yakin nong Christian jong kini ki arngut hadin ka to ka nesnem ki klem ya kendu shu kini ki arngut ki player bukan sai jong ka perthai Messi ba Ronaldo kini ya kendu piang haka jingle kai Ria season kom. Kabadai ka jingle kai parlok ka preng ka PSG Pyrshah ya ki player jong ki artli ki klub berat ba Saudi Pro League ka Al Nassr kabadai ka klub yale kai jong Cristiano Ronaldo rengkat bat ki player jong ka Al Hilal kat kum ka telong kubar kiong ba kini ki artli ki kenhun kini le kai hasiteng samoy jong ka jingle kai ka PSG haka League 1 kata mentau menai January Henry ya ka tarik 4 lah bat penting kena
ban ngi kermen mangin yo ban sakhi biang ya ki jing le kai jong kini ki arngut ki player baken sai jong ka perthai